Indaba ze-iri lesithandathu. Lezi zindaba ze-iri lesithandathu ezirhatjhwa ngelimi lesiNdebele zala kwa-Fake News TV. Si-Fake News TV sibambisene nebakwa-Facebook. Lezi zindaba zesiNdebele ze-iri lesithandathu ozifundelwa yiphimbo lika Ngingwakwa Ndu. Sithoma ngalezi ezilandelako. Amapholisa wangakamhlanga afunana nombulali mjeje. Umbulali mjeje okuzwakala bonyana ubulele amakhondlo amahlanu ngendaweni yangephola. Wathi makasuka lapho wabulala gode elinye ikhondlo nephela ngendaweni yeKwarha. Umlayezo ophuthumako ophuma esipholiseni ngilo othi lokha mawumbona umbulali mjeje lo babawa bonyana ungamsondeli ngoba umuntu lo uyingozi khulu kwamambala. Mlaleli, indaba azipheli kodwana kuphela isikhathi. Njenganje ngizibeka la zanamhlanje.